Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na! The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o magkapawala o problema o sa mag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Why? Hello! Oh, di ba? Mayong bungkag sa tanan, nga bungkag. Mayong buntag ka natong tanan. Buenos dias, assalamualaikum kanyo katan, bonjour ka. Maupay na aga, naimbag nga aga sa tanan. Siyempre, and God bless and mabuhay. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh yes! Wow, Nobyembre 11. Nobyembre 11, 2024. Wow! Oh, siyempre, 43 days na lang. What? Pasko na! Bird machine. Correct. Oh, siyempre, good morning, my buntag. Sa atong mga kaigsunan diri sa GSMST, atong mga teaching and non-teaching personnel, good morning, mayong buntag. Oh, galuya sila. Easy. Oh, ang galuya mo ng hardworking diya. Tapuin naman ako! Damo na ko yung stress to! Oh, tarawa. Oh, siyempre, sa ato, natin yung sa atong pinalanggap, mabutan nga estudyante. Wow, busy na kayo, busy na itong mga estudyante. Oh, siyempre, busy na po ang College of Education and Liberal Arts. Wow! Ilabi na sa among din, si Dr. Arman Lee. Busy na itong kaadyo, di ba oh? Kami manggol ang host karon, no, di ba? Sa GSMC Palaro 2024 on November 18 to 22, 2024. Amo ng GSMC Palaro 2024. Wow! Oh, so na may mga Mr. and Miss, sports competition, mga literary and mga socio-cultural. Wow! Happy morning para ma-develop na mo ang among mga skills and mga talent na mo sa mga estudyante na mo diri sa GSMST. O, diba? Marami na ikaw ba? O, tayo man nakitawag ko mga multiple intelligences. Diba? 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 O, ugdagan pa ito kayo. Intelligence. O, diba? Depende. Manay, kung dili ka bright sa math, bright man ka sa PE. Di ba? Oh, kung dili ka bright sa PE o sa math, bright man ka sa mga navigation, bright man ka, di ba? Manay, depende na sa kuhan, di ba? Sa art, o maayo ka sa art. O, dili ka bright, dili ka kawan, dili ka bright nga kanukuhan, pero makabalo ka, di ba? Oh, siyempre, good morning, my buntag. O, di ba? Live na sa akong FB page, ang Lando Bisaya. Wow, ginuha ko. Og siyempre, among i-replay among live sa among FB page, ang 106.7 Marino News FM. Wow. Og siyempre, among YouTube channel, og sa Zeno Radio. O, diba? O. Ay, pero sa Zeno Radio, continue, ta? Correct ka na siya. Og siyempre, ang among text line para mag-greet ninyo ang inyong maminahal sa kinabuhi. Wow, ang 0975
0723-036. Wow! Natukan ko. Ay, natukan ko. Hello, good morning! Rolando Dublado diyan sa Sugod, Southern Leyte. Si Janet Ponte Williams. Bago lang na minyo, no? Correct. Good morning, Philippines and hello world. Good morning sa tanan. Din amping dia premi dia. Sir, brother. Diba? Akong sister si Connie Dublado. Siyempre, good morning, Sir Lando. Di na lang mi makatawa. Miss you, sir. God bless. Diba? Ngayon si Janet Ponte Williams. So, wow. Good morning. Diba? Nagminyo. Ano ba? Murag, dako rin mong banano. Bugat siguro na. Correct. Diba? Ikasal na sila. Ingat-ingat lang. Dili lalim ang magminyo, ha? Planon dyan ang pagminyo. Kay dili na kanon nga init, imo lang iluwa lang. Diba? Kaya corrected by. Ang kaminyoon na planon dyan na siya, di dyan na ingon na, akong balik ko nga, dili na pwede, dili na kanon nga kung init, imong iluwa. Manang imo dyan ang pangandaman dyan. Parang, uban, di ba kasal kay wali nga pwede naman ka magnino, pwede naman uban magbani-bani lang, ginuho ba ta? Mapusinga lang sa pare, di ba? Muna pinagkani, magkasal, pwede lang, ninong, ninang, anam po'y pare nga di mo kasal, joke lang, oy. Siyempre, good morning, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Diba? Siyempre, ko ni may buntag sa mong OIC College President, Mr. Roderick De Treo. Good morning, sir. Butan ko gikan. Siyempre, ang atong Vice President for Academic Affairs, Dr. Rachel Larriaga. Good morning, ma'am. Yang mabutan nga bana guapito, Sir George Larriaga. Salamat kay Sir George sa pagkatag ni Masakuano, di ba? Sa iyang mga athlete sa Penchak Silat. Wow! Salamat yung kayo, di ba? Siyempre, good morning, may buntag, di ba? Si Miss Marnie at Apit, ang dean sa College of Maritime Education. Happy morning. Dr. Kalchong, Dr. Bingel, happy morning. Captain Lorente, good morning. Chika Bell, good happy morning. Lagyo ko rin ko. Hello, good morning. Jopel Pakana, maang buntag sa Lando. Unta, dabu-dabuhan ka, unta sa mga grasya, sir. Diba, O ikaw po, Jopel Pakanya, mag-aso-aso unta ng mga grasya ni mo karon. O ginaot pantang imo ng suyupon ka ng mga grasya karon nga naaka ni mo. Grabe ang galing mo ba? Pamangkot na sa imo. Alright. Hello, good morning! Atong mga sokin, atong mga taxi drivers, yung kuling nagkamalaw, good morning lang. Mga sikat-sikat, nabi na sa Barbara, Paningolondo, mabuhan ko bayot. Atong mga safe karinderya. Huwag ilabi na, alaw, apo. Hala, si ate, alaw, taga Divisoria, di ba? Nakitaan ko niya sa Southway gahapon, di ba? Nakadungamig ko. Naminaw daw siya, always ang magalingaw. Naniman daw sa Marino News FM sa Divisoria. Hello, taga-barangay Divisoria. Salamat yung kayo, di ba? O na sa Divisoria, siyempre, wala, diba, sa Sambud. Happy morning! Labi na sa XYZ Food Hub. Nasa Purok 2 sa barangay sa Happy morning. Raymark Dumabo kami. Mami Elisa Lapina, good morning. Uncle Edwin Pepanco, Auntie Annabel Pepanco, and Pepanco family diyan sa Siyod Sambud. Sir Mario J.M. Genjara, good morning. O si Kapitan, Parito ba to, no? Kahit ano? Hello, Kapitan! Ang guwapito, botan ko gihan, ng Kapitan diyan sa Sambud. Naminaw, hello, Kap. Sarap po, tol. I miss you, Kap. Di ba? Minyo na ba na siya? Minyo na dahil ka, Kap. Joke lang, Kap. Aray, napaka na kong dila. Gikuhan ko. Sarap po, tol. Gikuhan ko. Gilibak.
libak nyo ko na. Bantay-bantay lang dyan yung mga libak na ko. Oh. Bantay ka tol. Bantay-bantay dyan ang libak na ko. Bantay lang mo kay manglibak po ko ninyo. Tamay ta sa Oh, di ba? Basta mapakan na itong wait. Oh, nadyo na ikuhan. Oh, di ba? Wow. Oh, syempre, good morning atong Vice President for Administration of Finance, Dr. Alvin Rich. Good morning. Oh, syempre, good morning. Good morning, Mr. Rega Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning, my friend. O nga mga Sitoy's family diya sa Barangay Kawit. Wow. Oh, si Andoy Shashin, mamiter si Toy, pamuni ka natong tanan. O siyempre, yung sidekick niya, si Mr. Robani Cago, mga Cago family sa Tumaga, happy morning. O siyempre, Ab sa Chola, o siya pinalanggang inahan, si Dr. Dawisa Asali, good morning ka natong tanan. Wow, Sir Lando, ang grasya, manaa kanimo. Wapay siguro, manaa usab kanimo, Jopel Pakanya. Oy, Jopel Pakanya, og ang akong pagkabayot, maana usab kanimo. Very much! Oy, di ba, diyan na. Diyan to. Kitang tanan dyan, no? Kitang tanan na adyo tayo gipaabot. O, di ba? Ikaw. Unsa imong ipaabot? O, di ba? Ikaw, anong inaantay mo? Inaantay niya ang 13th month. Uy, sana all! Di ba? Wain ko si Jerry Garcia, APT daw, Jerry Garcia family. APT. Isang APT. Always present. Tanaw. Hey, awo. Nagklaro pa. Pasensya juga, Jerry Garcia, kay we are LDR. Diba? We are LDR. LDR. Let's drink Red Horse. Hello, si Seth Agora. Good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Diba? May buntag. Siyempre, ang pinaka-nindot, ang pinaka-lami, jud nga kape, coffee americano o matcha, mga drinks daw. Naladot sa Upper Julian sa Skybox Coffee. Ay mo, Mami Arjun. Good morning. Mabuntag. Mami Arjun Pahardo. O sa Ras Bajoy. Ni Auntie Janda Ebol Pahardo. BGMP Mamang. O ang mga sigpi ni Papa Jones sa Upper Julian. O overlooking sa Zamboanga City. Makitaan dyan mo ang kanindot sa Zamboanga City. The beautiful city of Zamboanga. Correct. Hello, good morning. May buntag. Adilia Molina, happy morning. Ingat lang. Siyempre natin masugod sa Kabatangan. Happy morning. Nadiri nag-text. Sir Lando, kagool ba? Pagtanaw na ako karon sa akong Gcash, Kuyawan, tinuod jud. Wala jud ay sulod. Di na lang ko magpasangil, oy. Ay, tinuod jud lang ako kay. Sigurado ba kayo? Sigurado ba jud nga? Tinuod jud ako, baka nagpa. Abot lang, tinuod po da. Kay, kabalaw na ka, parang mo sikat sa social media. Okay. Pwede na mo kumingon niya, akong 10,000 kong Gcash na wala lagi. Wajay mo to, nga naman, di man ko sikat. Diba? Di man ko celebrity. Celebrity dahil ko, dili local lang. Di man ko siya, diba? Mara ko na sa kuhan, God. Mara ko na sa, ikaw no, mupalit kag Crocs. Uy, sana all! Mupalit kag Crocs, ha? Example lang, mupalit kag Crocs. Original imong ipalit nga Crocs. Magtapad mo ni Congressman ang iyang Crocs made in China.
Magtapan mo ni Congressman ang iyang Crocs made in China. Ang imo original. Inigtanaw nimo, kinsa may tanaw nimo, kinsa may nagsuot og made in China. Ikaw kadi mo ga Congressman. Ay, kiling ko eh. Grabe yung gali mo ba? Mamangkot ka sa inyo. Sige, tinood ko dili. Tinood kaya. O, di ba? Tapoy naman ako. Damo na ko stress to. Nagtapan ninyo may ka nga ang tawanan. Magkapalit original gold. Kini, Congressman na ganing kwarta. Palit original. Pero barato dito kang Congressman Gigso. Di ba na? Sige no, di ba? Pero si Congressman ang original. Ikaw ang made in China. Kujawan, nanood. Tinood no. Oy, tinood jud ha nga. Nakadaot jud ang Gcash ha. Nakadaot jud Ay pag open ako sa akong Gcash, wala may sulod oy. Damay takong sa problema ko. Inaat pantangan ay mo sulod diri na. Meron akong Gcash, 0935-907-1856. Di ba? Ingon si sa TikTok man na, oy. APT, sayaw. Wow, si Rosa Camila de Abihero. Good morning. Susana Tagra. Good morning, Lando. That's a Sogod Southern Leyte. Happy morning ka na itong tanong. Siyempre, good morning atong mga soke. Wow! Good morning na, Miss Proper Selvian. Diya sa Dacon Village sa Misarikod, no? Siyempre, good morning. Good morning, Maing Buntag. Maing Buntag, diya to Final Family. Happy morning ka na itong tanan diya sa Ayala. Good morning, happy morning lang. Wow, Auntie Mercy Lombaring, Mail Baling, Tolyo, diya sa Mampang. Happy morning, Kanindot. Ganit Family. Sir Tony Mambiki, happy morning ka na itong mga Tanog Nunez. So, happy morning lang. Atong masuki dia sa Wismincom. Happy morning la sa Edwin Andros Herbes. Good morning dia sa Camp Abindan. Dia sa Mercedes. Hello sir. Good morning atong mga PNP. Biliwa. Philippine National Police. Wow. Salamat so kayo. Siyempre, good morning ang buntag atong mga suki dia sa, diba? Dia sa Isabela City. Sa Isabela City and Lamitan City. Wow. Sa Santa Clara. Si Beautiful Hana, si Krisha Palungpon. Under sa Palungpon, mga Palungpon family. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Siyempre, diyan sa PSP Gulaya. Sa Balono. Happy morning lang. Ingat-ingat lang. Si Kuya Ren Mulingon, si Ronron Cruz, Limboy at Ngal Titing Paisal. Siyempre, Earl Dominic Tarosa, mga Tarosa family. Happy morning. Hello, Crazy. Diba? Si Idol Campaner, wow, di ba? Nag-drink sila at night, drinking night talaga sa Friends Lechon, dito sa balay ni Ma'am Dice, o ni Sir Rodel, wow. Ingat nga sa Vmar Subdivision, wow. Happy morning, Friends Lechon Tilawi lang, di lang ang 0936404314. Sige ba, mga soki, no, nasa Friends Lechon Fast Food, solong na, kay kusog ang radyo diya. Si Ate Pit, Sumayor, happy morning. Si Fatima, si Andy, si Ringren, si Marvin, si Master Chopper, diba? Si Ronel, happy morning ka na itong kananin ito. Napoy nag-text diri, naunsab na yung panahon si Lando karon, nakunsa naman yung panahon karon, permi man gadali ang Lunes. Hello, good morning, Lan. Mamauta sa maulan o mabagyong panahon diri sa Quezon City, Manila. Correct, Uy, mag-ampo-ampo dyan ta, kanya na ba katong naibalita, no? Nga, tulo ka bagyo, no? Nga, diba? Pray lang dyan ta, mag-pray lang dyan ta, mag-pray ta ni mga Pilar, ni Mama Mary, sa Tuninyo, alam nila dyan ta. Siyempre, sa tanang mga santos, diba? Correct. Bagyo, na ba ito yung balita, no? Bagyo, papasok ng Pilipinas, di ba? Bagyo, papasok ng Pilipinas. Di ba?
Oo, pero hindi nakapasok ang bagyo dahil ang Pilipinas umiilag. Easy. Joke lang, happy morning. So lang ko to, di ba? Para ano, para dito mag-goal ba? Mag-goal mo tayo ka na buhay, oo, di ba? Ayaw, in town, ginuho ko. Ayaw, oy, inay-inay ta kay ginuho ka, na bagyo na sa Pilipinas, nabaya mi. Nabaya mi kanunay, taga Leyte. Oo. Oh, kato nakaulay ko, stranded ang bayot, oy, kay dagko kay balod. Lirit na sa, di ba? Oh. Manaingon nga, mga pagsulay dyan na, mga pagsubok lang dyan na, kung unsa dyan katibay ang atong pagtuo, o, di ba? Pagsalig sa Ginoo, di ba? Na dyan na, pray lang dyan tang tanan, aray. Mga suman dyan ko, eh. Siyempre, good morning, my buntag. Tano Barber Shop, Ilobre Sapatos, good morning. That's been news, happy morning ka na itong tanan. Ang mga boys, happy morning. O gila na itong mga soke dyan sa Bagsakan, sa Magay, wow! Mga karinderya dyan sa may Navarro, dyan sa may Tumaga. Happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang dyan, oh. Wow, pagkanindot, no? O siyempre, good morning, my buntag. Happy advance Merry Christmas, Sir Paul and Ma'am Cristina Castro. Dyan sa GNG Tailoring Bycast. Happy morning ka na itong tanan, di ba? O siyempre, sa Koy Malabukay, si Tiko sa Bugundog, si Malin. Wow, si Piso Babachino, happy mo na si Dencio, si Kuelong sa Kata, Tinol Papino, GN Tailoring by Castro. Wow, ang number 1 nga tailoring dito sa Zamboanga City. Pulido kay magtahi sa mga uniform, sa mga military uniform, tanan, estudyante, teachers. Wow, pag kanindot siya kayo. Hello, good morning, Miss Maripi Villafranca, good morning. My friend, hello Bess, good morning atong Director sa Public Information and Communication Office, yung anak, siya yan, Isabel Yuan. O, siyempre, good morning, yung assistant. O, si Mr. Wilson Benitez, so, happy morning ka na itong kaningat lang. Wow! Di ba na so? O, sa pa'y wala diya. Wala na to. Siyempre, good morning! Happy morning! O, di ba? Happy morning, happy morning ka na itong tanan. O, nice ding. O, di ba, no? O, oh, siyempre, diyan sa may talong-talon, happy morning. Oh, correct. Oy, nain sa napo diri Oy, ngano dang? Ngano dang Uy, di ba na mga tao? Ngano dang matulog tanong nga? Nganong dagamang unlan? Di ba? What? Tinuod na dagan jog unlan. Huy, tinodyo na ayaw dyo mo pag-unlan og duha lang kabuk o gamay isa lang kabuk o kan matulog ka. Daganon din mong unlan. Nga naman, para walay space ang multo. Para walay space ang multo. Oo, kaya pa na Sir Lando, inasa Sir Lando nga. Para save daw mong Gcash. Para save daw, i-transfer mo na inyong i-transfer lang inyong Gcash sa akong bank account para save i-transfer din. Happy Pasko Ginoo ko maningon diri basta na gani selebrasyon. Na gani selebrasyon sa unsab na Ginoo adyaw to kaulaw. Ayaw to kaulaw kung dako kagkaon. Banati sa taman, oy. Kaya patagsa na ni. Wala, oy. Bunitin ang kado na. Ako ba yun, siyempre, hello. Annabel Galon. Hello, good morning. Hello, good morning. Og si Northrom Sami. Good morning. Happy morning. Kanatong talang ingat lang. Napadiri. Taong kaluoy niya. Parang kipiyaan siyang uyab, di ba, What? Ingon sa kung biyaan gani ko nimo, kani ato nakasalain. Siguro lang nga na ay red doors o pulutan sa lamesa. Tama na yan, inuman na. Basta ako gani ako. Kung dili ko nung may gugmaon. Ay. Paimna na lang ko. Bahala na. Paimna na lang ko. Tinood yun siya, no? Tinood yun siya,
Uy, tinuod yun. Si Nojer Bustamante. Good morning, sir. Oh, good morning, sir, da. Oh, slow connection man. Oh, di ba? Oh, good morning, sir. Night klase. Oh, wala ko klase ron. Unya pa. Happy morning lang. Kundi ka. Oh. Oh, wow. Oh, correct. Oh. Oh, dim light. Last fall show. White rabbit. Sige na. Uy, tinood yun siya, no? Lami na ba ng white rabbit kay Macau na sa panit? Uy, tinood ba yan? Nasa ginawa ng Macau biyang sa panit. Ato mo smarter, palit mo white rabbit, diba makakastang panit, lami pa kayo, tamis pa ka na. Manay ko, dili ka ma-ulcer, Nganong ma-ulcer man ka? Kaya kapaabot mo kaniya, nganon, oy, nag-eat ka na, nagbaot sa message niya, ngawa man kayo yab. Tinood no, diba? Kinabuhi. Hello, Lemuel Gasita, good morning. O, diya sa Tacloban City, naminaw na siya sa... Uy, tinood yun siya, no? Uy, tinood yan isang, tinood siya nga kanang coach, o, ganang ko niya, o. Oh, don't find fault in your fellow employees daw, because there is no honorarium of doing it. Tinood no, akong balik ko na. Tinood na, di ba, don't find fault in your fellow employees because there is no honorarium of doing it. Meron ka 10,000! Di ba, kinabuhi, no? Di ba, tinood yun na siya. Very much! Tinood, no? Di ba na siya, Napo diri marag soko ni sa di man tayo noy. O di man. Hoy, simba jud. Sige, di ba napte Sir Lando? Sige panglibak unya kada Domingo mo simba. Murag Santos nagiutang Sir Lando. Hello, good morning, Mother Elsa. Good morning, Jordan. Good morning lang. Ako maning Roxanne. Wakati ba yung kadarwin tumanda good morning lang. Well, my best sang-sang, Flores Activit Panilag, Sir Eric Palinmeba, to sa Finance Office, Ma'am Normal Maneba, Ate Libroas, good morning. Siyempre, Mami, Darapa Doling Apa, good morning. Ate Gilbert Cruz, happy morning ka na itong tanan. Mami Umar family, happy morning. Oh, siyempre, Ma'am Nalian, happy morning. Dr. Roy Matona, good morning. My love, Aling Kisay, good morning. Kia Pino Abdulazak Kamar, happy morning ka na itong tanan. Oh, siyempre, sa itong mga gwardya, hinid by Mr. Motader. Happy morning kanta. Wow, Cedric Maplor. Diba? Happy morning kanatong tanan. Ivy Pada dal mamligayaw sa itong mga butang nga drivers kugihan. Jory Balome, di sa Sebastian Dondon, Jula, Real Biar, diba? Si Joven, si Vincent. Happy morning kanatong tanan lang. Julius Gangkang Gangkang, happy morning Manjol Gonzales. Happy morning Dr. Karen Monia. Happy Jerlo Rio. Happy morning kanatong tanan, diba? Wow. Napadiri. Napadiri. Oy, wag kang excited sumahod. Wala naman ding matitira diyan. Wow, hello, good morning. Si JT, JT Doyong, happy morning ka natong tanay ingat lang. Hello, sir. Sir Richie Bunada, good morning, sir. My Bunada family, happy morning lang, di ba? Correct. Salamat jud sa kuan. Ma'am James Simbaon. Si Sir Bong si happy morning kanatong tanan. Syempre, good morning my buntag. Infinity Salon and Barber Shop. Good morning kay Gibitang Radio dia. Di ba? Hello, good morning my friends. Ingat lang. Di ba? Nadia si Junjun, Steady, si Jumar, Uncle Modi, Uncle Richie, si Ronald. Ako mga ikson dia si Beautiful, si long haired beautiful, beautiful si Angela, si Aida, si Lord, si Madang, si Tatang, diya sa Infinity Salon Barber Shop, diya sa Limtown, di ba? Tapad diya,
O siyempre ito mga friends diya sa, o diba, Sungate, Pawn Shop, o diba, salamat sa kayo. Wow, Cesar, si Tiro Kada the third. Majong buntag silingan, Sir Lando Bisaya, majong buntag silingan. O, good morning. So, si Cicero, Cesar the third. O diba, si Jimboy. Happy morning, Jessica Kaday, si Ben Padisyo, Janet, Zayi, Joel, mas ka ng Pimon Lizelle Sancho, good morning. Nimpa Dublado Son, ako magso kinaminaw sila. Wow! O, diba? Peter, si Kenneth, Julian, Abby, Jane Dublado, happy morning. Happy morning. Labi na ang among kabayan, mga batchmate, Dulong Oil, Malinoybe, happy morning ka na itong tanan sa STA. 60 mas Aquinas College. Wow! Pagkalamin kayo. Hello, good morning. Si Romel Lopez, sabutan, maayong buntag, sir. Shout out sa Butanan family. O, diba? At least, diba? Punitin ang sedula. Wala ni sila ipalpak nga pamilya kay puro gasabot sa Butanan. Diba na sa walay away kay nga naman. O, diba? O, magsabot ang tanan sa Butanan. Wala tayo. Very much. Nagkasinap tanay. Diba? Napadiri, diba, Sir Lando, mas feel pa na kong bayro noon kaysa December, Sir Lando. Simple, diba? Siyempre, mga siyempre sa team song, mga team song, diba? O isa kong FB, kuha na nga, kapela la inyo magkuha na, Okay, so enjoy lang. Pamaw na, snack na, bawal magutom. Ako, nagdugon yan ako magkaon kay nagtumar ko og Santi Barley. O, diba? Kay, medyo nga akong tiyan ba, ma-bloating, makuhan ba, sakit mo, kana siya, tungod sa, alam na, ganyan ba? Timson. Bring fun to your life. Tanawa, kinabuhi daw ni mo. Maganda, Angel Melano, good morning, sir. Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema, ni ay tambag ko, higala, siguradong makauyon ka. Sa adlaw nga tanan matagbuntag kanunaya, paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lola, mga inday, mga undo, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindera. Lingawon ko kamong tanan gikikon sa makadaghan. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mister gisaput sa iyahang pagmata, kay wa pa makadlungag ang iyahang asawa. Matod pa ni Mrs. Mister ayaw kabalak nga paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit.
puwerte. O, diba? Hello, good morning. Good morning, ingon si. Good morning si Angel Melano. Good morning, sir. Oh, shout out diri sa Infinity Beauty Salon and Barber Shop. Wow. Oh, sakto dyan ko, no? Yung ko si Angela o sa Angel, wow. Angel Melano, di ba, oh? Si The Beautiful, wow. Dabi, oh. Mistisa kay buhok, di ba, oh? Happy morning, oh. Oh, nag-shout out now. O, dito sa Infinity's Beauty Salon and Barber Shop, wow. O, kanto dyan, oh. Na-comment sa akong Lando Bisaya. Salamat po kayo, ha? O, siyempre, kayo sa Lunes karon. Siyempre, o, diba? Gandaman dyan mo ni Uncle Ruben o mga nindot kayong musikang Bisaya. Diba? Happy morning na dyan. Hala, Uncle Ruben, ito nang ilambay po na labyog, pagpag, ganun. Sagit na ako, mga angels. Jai, Bright ko, Diyos, IC, and Tonton. Regine! Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Aroy, pagka-busy na dyan sa itong mga inaanak, no? Mga estudyante, no? Busy na dyan sila. O, diba? Ayaw sa gugma-gugma dia. Pakunta magbaso ro. Ningara po mo, ha? Nasi kinabuhi, no? Napo din nagyaw-yaw diri, o. Kung biyaan magalay ko nimo, sa akong batasan, kung iniwan mo ako dahil sa ugali ko, pabor lang, ibalik mo na lang ako sa panahong nanahimik ako. Hoy, tinood kayo na, di ba? Nagilom-ilom na siya, imong ipanguyaban, imong kano, talawan, badungon man kasi, magyaw-yaw, di ba? Diya imong gibidzaan da John, naman na gayong ko. You hurt me a lot. Hindi ko ni mabaton lang ga. Correct, anasa. Tapoy naman ako! Damo na ko stress to! Ingon pala, Sir Lando, panagsara ganita akbayan, hold up pa Jud. Grabe, ugali mo ba? Siyempre na malos kanon kay busy na ginoo ko ang mga estudyante ba man ganun. Sige, ma-enjoy dyan ang mga estudyante kay ilang galing activity god kaning palaro for the students. Di ba? Balik ko lang. Enjoy lang, Jod. Share with the students. Dili kay mo imo ang court. Ulat lang ka. Ay, correct, ano? Lamay mga sure di murag private man nga sa eskwelahan man ni siya, di ba? Siyempre ang atong kapalaran karong adlaw. Nobyembre 11, 2024. Wow! Pagkanindot. A few moments later. Hello, good morning, Sir Jimmy Halon. Good morning, sir. Di ba, yung mga Halon family? Dr. Jaime Halon, good morning. Dr. Melabedi Nasario, good morning. Sa Southern City Colleges. Chanda Escala. Si Prick Laman. Happy morning. Kanatong tanan. Ingat-ingat lang. Wow, bongga dyan kayo. Ano lang dyan kinamo mo? Grito, takat Pasko na ba ya? Ma'am. Nasario, alam na. Ay, mabuang ko ba yun? Naghano, di ba? Ay, ginoo ko. Napadiri, Unya na kay maghuruskop sa taon niya basta mga rutdan yata yung gara pulmuhan niya sige na buo yan. Hoy Aris, di ba?
Hoy, Aris! Oh, alawalis no, Ginoo ko. You're a terrific shape, you're a terrific shape, for keeping a low profile, adlaw, Aris. Of catching up on rest or spending more time with your family. Mo na majority of the day, Aris. And syempre, this is an excellent day mo, a moment to say no. Labi na sa mga demanding situations, or other extras sa imong kinabuhi. Sa imong gugma, you can dazzle any potential date karong adlaw, Aris. So, however, unlike the majority, majority leader, na yung mga some special few will be able to recognize imong innate talent karon. Og siyempre will adore you just the way you are. Wow, innate. So, dili sa bugnaw, innate. Para sa imong character mo karon, Aris, no? So, kung ang atong kagawasan, you will freedom and independence on your mind karon, Aris, kinuha ko ang upat ka walls karon sa imong office karon are tight fit. Oh, so even in the limits of your workstation karon, you have some wiggle room. Oh, if you do some investigating karon. So medyo malakay na ko pati-bantayan ka naka-investigate karon, Aris. O do. Ug kung sa mga na ambot lang, wa koy labot ana, Aris. Sa imo nga palawas sa karon. Oh, you can't seem to slow down karon, Aris, no? So you despise every speed bump karon or diversion karon adlaw that comes your way. So kanang imong rashness and desire karon to get things done quickly ay Ginoo ko, as well as imong failure to finish what you started, ani Ginoo ko man ba ko ani mo it will put you under stress. Wow. Oh, kay naanay negative impact nimo karon on your eating habits karon og sa imong health karong adlaw, Aris. Sa imong pinansa karon, kanang inventiveness nimo karon will provide nimo chance para to prosper financially. Oh, wow, bungga, Aris. So kung adlaw, Aris, to sit down and make a detailed list karon of your money and assets. So, wow. O syempre, as you organize him today, imong nga discovery karon ang some good news. Wow, bunggas, Aris, sa ang financial. Joke lang to, Aris, kay 11 ko. Oy, Taurus, you will put lot of effort karon mo lihok sa karon adlaw. Effort into your friendship karon or group activities karon adlaw, Taurus. And joint efforts karon adlaw. Oh, while others are requesting a little more of your attention right now. So, it can be a pretty engaging karon or exchanges can be quiet, pleasant lang jud karon, Taurus. Para sa imong magkaron, this is a time nga mag-focus ka on a lighter aspect karon of your relationship karon, Taurus. Kayo has been a serious person karon, but you are now obsessing over your romantic relationship. Diba? So, stop looking lang for deeper implication and isa imong mga hidden meanings in everything. Wow. So go out lang of some light-hearted dates and simply have fun. Wow, bungga. Para sa imong karon karon. Perhaps you're a loner, Taurus, no? Who loves to work alone. If so, dapat you have to practice reaching out to others more frequently. Kay karong adlaw is an excellent day nimo to work on strengthening your teamwork abilities. Wow, bongga. Kung natin mang palawas mo, Taurus, so when it comes to your health karon, you have to attempt to gain a better grasp karon of which meals imo mapagkaon karon contain the most nutrients and why. Why? Sige lang ka, huwag tagay. So, imong knowledge ka will keep you motivated to maintain a healthy diet lang. Okay, sa imong pinasa karon, romance is the only thing that blooms. O, di lang Taurus, ha? So, right in front of your eyes karon, yung imong interest karon in your art transforms to a hobby. Transform from a hobby to a passion. Wow! So, kanimo pasungan ni well paid handsomely. So, it adds po sa imong financial. So, walay problema sa imong pinakaroon, Taurus. Gemini. Gemini, asa man si Jimitay. Hoy, gara-gara Gemini, is it to feel mo intellectually kanon and linguistically kanon, self-of kanon, alawa Gemini. So, resist na any person kanon that shed light on your capacity to articulate yourself kanon today. As this practice may be unusually hard to execute lang dyan ka bantay-bantay dyan ka.
So you have to accept anything that slows your progress karon because mao na maka-post. This post is not for your advancement. Wow, bongga. Para sa mga magkaroon si Manay, no? Because of the recent work karon you've done on your relationship karon, you will discover that you have a lot of time karon to spend with your partner karon adlaw. And siyempre, you both value and treasure this bonding time. So, okay ang imong gugma karon. Para sa imong kagdamnam karon, na yung mga workplace disturbances karon adlaw nga mag-reduce sa imong productivity right now, Jiminay. So a potential cost advantage karon is actually diverting sa imong attention karon away from your task. So, however, forever, never, forever, however, Jiminay, you must regain your focus and refrain from doing anything that could be harmful sa imong professional nga prospect. Sa imong sa imong lawas karon. Dapat nga Gemini, you have to ensure that you are providing yourself a positive information nga adlaw and that you have a high level of self-esteem. So perform acts of generosity karon that make you feel good about yourself. So the radiant health nimo kanala you exude on the inside will undoubtedly spread to those around you. Wow! So healing you from the inside out. Para sa mo pinasal karon, mag-experience karon favorable suggestion karon kami valuable asset karon Gemini. So mga writers, mga artists karon, mag-enjoy a great day of executing their plans into action karon. So make the most of the financial opportunities na present themselves to you today. So unsay na, so look for the new opportunities lang of untested and wholly unique domains. Di ba, Gemini? Pagkanindot sa imong oras ko, bulaan ka sa mga taong kabayastan. Cancer karon, nag-transit, support karon, desire to learn karon, Cancer. It is a good time karon to widen your horizons karon. O sabi mo concern mga new ideas and views. So people who admire your particularly unique and interesting point of view karong adlaw. Para sa imong gugma karon, makatubang karon you may face frustrating impediments karong adlaw to your joy, Cancer, as you about your day, especially when it comes to matters of the heart. Diba? So you want to make progress in similar romantic connection karon, but you're running against hurdles that could derail your relationship development. So nay gamay nakalisod karong adlaw, ma difficult times sa imong gugma. Hinaut pa unsam ng mga ban, ay Ginoo ko, surahi para walay problema. So things will work out on their own lang jud. Para sa imong kagdamnam Cancer, no? Cancer dito si Gemini, Cancer dito. No, paita ni mabusog tao katong tinuwang manok ulo, no? Sa imong karon na mga personal issue karon nag-interfere nimo sa imong trabaho karong aba Cancer. So na mga simple infatuation karon, like naka-distract kanimo karon no. So with this obstacle in your way, it's really so to concentrate on your coworkers. Unsa man na siya? So adapt lang a mindset of if it has to happen, it will happen, and focus on your responsibilities. Para sa pala mo karong Cancer, no? Your health is good today. So you have to wake up earlier lang and go for energizing walks karon and better familiarize yourself with the sunrise. So, when darkness transitions to light. Wow, bongga ko. Okay mo karong palawas mo ko. A good day nimo your health. Para sa mo financial karon. Kung decide ka to offer your approval ka sa financial investment karon, ayaw ka mag-rely sa faith protection sa kapalaran, ayaw ka. So wait for a more opportune kind of moment karon when your income has improved. So you may now prefer isolation. You may indulge in self-analysis karon or carry out routine duties nga walay mag-bothered without being bothered by others. Ikaw ra jud. So naman na natong first set sa itong parang adlaw. Honest Taurus, Gemini, Cancer, ang unang set nga mapas mo karon kay ngano sila ang mitoo. Regine, awo. Aroy, katula kong upaw. Manang amano sa tanang, manang sa tanang nag-antos diya. Di ba? Sa tanang nag-antos diya, ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka daw. Sa tanang nag-antos diya, ayaw kabalaka. Pareho rata.
Pareho rata, di pa ni mao. Di pa ni mao. Oh, ina po diri oh. Inana dyan ang kinabuhi, Sir Lando. Usay, na dyan yung mga pagsulay. Oh. Napagani panuway, usay. Di ba na sa... Oh, di ba? Di ba na sa oh. So, sa sige ni mo control sa imong gibati karon. Sa sige mo control sa imong feelings karon. Oh, imong gi-control imong pagbati ba? Tanawa. Oh, single na noong ka forever. Murag ako. Kuyawan, di ba na sa oh. Alang ko ba ito na ilang may pala love you, bagbag, syagit, no? Regine! 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay! Oh, di ba? Wow! Pagkalami dyan yung magkakuhan ka, no? Makabawas-bawas sa timbang. Charot, joke lang. Wow! Oh, kapuyag huwat ani oy. Oh, di ba? Insa kapuyag huwat ani Sir Lando oy. Kapuyag huwat aning trust, di ba? Trust the process oy. Oh, kapuya daw aning kanang pagsalay ba nga i-process pa? Kapuya aning trust the process Sir Lando oy. Walay fixer diha. Napo dire ako Sir Lando magtipid na jud ko. Magtipid na daw siya. Close parenthesis, your parcel is out for delivery. Wow! Na Sir Lando, dugay ragani ko ni mata Sir Lando, anak dayon og dato, ulirit. Di ba? Oy Sir Lando, wala na ko'y maingon sa akong sweldo karon Sir Lando, kundi fly high butterfly, fly high butterfly. Napo dire sa kung wala daw ka kasabot sa imong gibati, butangig subtitle imong kinabuhi. Kujawan na happy lang, di ba? Hello! Siyempre na itong second set. Sa ito ka pala na kanuad lang mga si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio. Diba? Hello, ito mga soki diyan sa Olotanga. Diba? Hello, good morning. Captain Guids. Diyan sa Malagutay. Happy morning. Huwag ang matulog. Yun naman yung pamilya sa Budjungan sa CI. Hoy, nga naman, akong ginasay, manganong, wala man ganito sa kuwan, ha? Na say, busy siya. Pantay ka, tol. Syudi liki, manager. Tama itakam sa problema ko. Maugali. Ako na tao. Di niya tatagaan o kuan. Di tatagaan ka ng dako nga kapayas. Hoy, Leo. Hoy, nag-transit na inspire you to seek a greater connection karon with a person karon or a project karon. Og syempre, this is a great day ni mo karon for planning and strategizing karon. Sige you can come to important conclusion karon. Og siyempre na kay a deeper understanding karon of yourself. Wow, bunggas. Imo kung magkaroon ha, Leo. Despite sa mga abundance karon of social invites karon, na mga seductive temptation karon, imo ma-decide karon that spending the day in a kalma lang, personal reverie, managbuhaton sa mga semi every Saturday, reverie. Muna pinaka-neo the greatest thing you can do for yourself kung adlaw. So, ang imong kinabakanon altered dramatically recent kanon, you are not sure. Rebel to navigate the same way used to. Bungga. Para sa imong karon mo karon. Those who appear to be more informed karon, and may take mistakes that are difficult to undo. Leo, ha?
which does not mean that does make them less knowledgeable or noble. But it can cost them a little here and there, karon Leo. Ang resulta ni, instead of regretting you and others' faults, dapat you have to learn to accept na lang. With this, you will be able to correct them. No, di ba? Na, Jod, masayop na ba? I-correct lang, Jod, di ba? Para sa mong panlawas mo karon, spend the day outside karon. Taking leisurely walks and engaging na outdoor activities karon Leo para sa imong health karon. Dapat kini sa ay necessity to strengthen imong body karon. Nga emphasize kanimo karon. Wow, bungga man. So start the morning off right with a healthy breakfast. Fiber-rich foods. Di ba? For include in your diet lang. Fiber, ha? Fiber. Kanang panggod, PLDT, fiber. Abay. Ay, wala joke lang. Way balibayan. Wala sa para pa sa iyong pinansa karon. Your first focus is always on your future. On the future karon Leo. And syempre, you understand that saving is the best way to be secure. Di ba ba? Papilang. So you finally got a handle on your finances. So wala problema sa imong finances karon Leo. Okay na ka. Ayo. Bunga. Kuyawan. Di ba? Virgo. Kadit siya. Kaya nagkuhan pa. Nagsulat pa. Si Virgo nagsulat pa. Wow. Okay. Ano rin Virgo, no? The Virgin. Sa Virgo, the Virgin. Oy, Virgo! Hindi sabihin pa malikon siya sa imong relasyon kanon lawa, ha? So it's nice to spend with someone special kanon by sharing thoughts and doing activities together. So mangkahimat ka ng tao karon who are interested in your passion. Wow! Ini good luck, di ba? Para sa mga presyo mo magkaroon, Virgo karon today, na yung mga asta energy karon nag-offers opportunity karon to cheer up your partner karon. Especially if they had been feeling down recently karon. So there's no need to go overboard, Virgo, but try to schedule lang a fun movie night or a brunch with a few friends. Wow! Bunggat para mo unwind and laugh. Wow, bunggaw ka. Tanaw mo the red one, nindot sa siya. Tanaw gali ko balik-balik, tanaw gali, kalima na tanaw gali. Para sa mga kanamon. So you're ready to begin the day with all your strength karon, Virgo, ha? So even without your first cup of coffee karon, you should dive into your work and execute tasks di ba? Spectacularly, di ba? Spectacularly. Wow, bono. Spectacularly, di ba? Kana ato ka sa infinite sa lumagpa-cure. Para sa imong palawas sa mga karon, wala na yung mga planetary influence karon, Virgo, ma-post mo your emotions karon to the surface karon. So it's lisod kayo, it's critical kayo. Karon, it's to find a way to express ang galingon karon. So dapat you have to grab your favorite notepad or a journal karon. Allow ang imong gibati karon emotions to flow out of your body or onto the page. Pantay ka. So instead of keeping your troubles to yourself, discuss them with your loved ones para walay problema sa imong panglawas. Sa imong pinansa karon. Ay, terrific din mo karon even if you don't have any big, exciting events karon kalendar karon adlaw, Virgo. So you feel accomplished ka by organizing your checkbook. Wow, at least in a while. Na yung mga gagmayng pleasures karon, small pleasures in life are fulfilling as the big ones. So okay lang, moderate lang sa paggasto para walay problema, Virgo. Libra. Tangtanga ang Bra na lang. Di ba na sige na ba? Hoy, Libra karon you'll put more effort karon sa trabaho karon, mga chores. So, ni habits karon, you give special attention to your health and wellness efforts karon adlaw. Patay, ha? Patay today, and excellent din mo pa organize, plan, and sort your work day. Daily routines, exercise, and health goals. Sa imong gugma karon, you and your partner karon have exchanged a lot of pleasant conversation karon adlaw. So you've told your lover, you have meant to you several times. So it's now or never, Libra. Prove the worth of your love through actions. Wow, bongga. So witnessing a grand gesture of love may pleasantly surprise your lover, your partner. Wow, sa imong karamdaman. Ayaw ito, don't allow fear. Kanang kakuan mo man ay mag-ano ko sa ideas mo karon. Nga man ay magpakgang sa mga idea karon before they have been heard. So, unless you give it a shot, Libra. So, make a good responses even if you don't tell the tale. Di ba? I can look
unsay mga idea karon isulti na, di ba? It's pointless to waste time spinning the wheels in your head, o di ba? Or attempting to force a scenario that is not meant to operate right now. Wow, bongga. Para sa imong palawas mo karon, Libra. You're in good health karon, Aba, Libra, ha? As you triumph over a difficult issue karon. So na yung mga signs karon, there are signs karon that your assertiveness will offer you an advantage over others. So, wow, bongga. So, you'll be able to overcome any barriers in your path with ease. So, di ba? So, you might able to a long-term ailment or problem. Ay mo na malikayan. Provide you with a much-needed mentally serenity. So, ikaw lang, sleep soundly. Soundly. So, maminaw jud kag sounds. Sleep soundly, man. Gano'n. So, dapat maghagok jud ka. O, di ba? Para sa pinasa karon. From previous few weeks na mo karon, Libra, no? A trend of developing as a result will be revealed karong adlaw. So, dapat imong i-prepare imong kaguling karon to take advantage karon of the outcome sa resulta. So, be in the company of folks, so share your interest karong adlaw. So, ang imong conversations will spark on intriguing business idea. So, be grateful lang for what you have, Libra. So, avoid lang dyan sa mga engulfed by greed o ang imong kaluluwa, your soul's goodness will guide you away from the bad choices. Wow, bongga. Wow. Scorpio! Ang sa'yo ano nyo, Scorpio? Ay, ganang, Scorpio. No, yung imong gibati ko ni as you are slumped into a glass window ko ng adlawa. So, your flight ka makes an uncomfortable connection with some astral ka ng adlawa. So, na yung mga interaction ka ron, nasa potential to reveal stumbling blocks related to domestic issues as well as the career difficulties lang. Para, nabusog man ko, yung kaon. Mabusog din, yaw-yaw day, no? Kaya sa imong Scorpio, no? Today, your relationship with your partner will bring you a lot of happiness, karong dawa, Scorpio. So, it will be in your best interest, karong, to continue fostering it. Wow! So, increase lang the intensity of your passion. Labi na ma-engage ka mga recreation activities karon and entertainment. Wow, bongga. Sa imong karon, your day will be energized karon. Adlaw, Scorpio. So energy motivate nimo to take initiative karon, strategize and actively express your vision karon to your co-workers. Take care lang jud not to step on anyone's toes. Ajud ito sa toes baka matama ka and the best policy leader today. Wow, ikaw di ang leader ka para sa imong mga palawas karon. Take initiative karon to reduce the stress mo kanalawa karon, Scorpio, ha. So try lang something daring, ha. Such as trekking, something calming, at therapy session, a well-chosen activity, mga undoubtedly make you feel vibrant karong adlaw. O youthful once more. Wow! Youthful. Wow! By youthful. Ginawa ko buwan yun. Para sa imong financial karon. Yung imong gibati karon, you're compelled to seek advice from someone about the problem you are having karong adlaw, Scorpio. Such as you're looking for a financial advisor. Ha? So this is a good move that will assist you in getting back on the track quickly karon. Dapat you have to ensure seek guidance of a qualified professional lang jud para walay problema. So manaw to si Kanset sa atong kapalara karong adlaw. Si Leo, Virgo, si Libra o si Scorpio ang ikaduhang set nga mapas mo. Di ba? Kay nganong nipas mo. Di ba? Kay ngano nito manis sila. Di ba? Ay, nabuang ko. Napo din kulbaan man ko, Sir Lando, baka mawala pa niya akong 100 sa kong Gcash. Oy. Napo dire, oy Sir Lando, malapit na birthday ko. Magkalimutan mo na tayong lahat. Bahala ka, di ba? Kaya kung ako ay mag-birthday, pasensya na jud. Online akong birthday, online. Kamura may magkabalo, ako po, online akong birthday. Siyempre kay online man, alas syagit na. Regine! Easy na!
pagkalami jo dila. Manaingon ba sa simpleng tara? Sa simpleng tara, naurot ang imong kwarta. Tara, inom ta. Manaingon ba nga dili rason ang kakapoy para muundang ka, di ba? Oh. Dapat wala pa kakapuya undang na oy. Wala ka dyan. Di ba? Nasa kulik oh. Sir Lando, sa balot tadyo ko nakatilaw 21. Pariyota 21 sa kuanda jud. Ala ko li nang taten naman na akong kinamo ni ba. Siyempre, wala may nagkalaman na natong third set para kada adlaw. Kusugas oras oy. Kusog oras mas kusog ang adlaw. Ginoo ko buang kubayot. Lamay na kay paniud tunod sa Friends Nation fast food. Diba? Na ilang mga buwan diya. Wow. Wala, sulong na mga kapatid. Sa Friends Nation fast food, dahil lang 093640400314. Tilawin lang. Na-taste nila sumala spicy of seafoods. Wow. Na mga lechon packages, mga lechon belly packages. Wow. Siyempre, Barcode Grill and Restaurant. Wow. For catering grill function, dila lang 0905389975. Di ba, Sagittarius? Yawan. Karong adlaw might bring a number of concerns karon sa imong una on your mind karon. Concern to your mind karon adlaw. Dapat karon adlaw ang process cerebral function front of your mind karon kay na mga distressing encounter karon. Nga mo na magkakuan sa imong progress and journey karon, travel arrangement o siyempre mga educational affairs. Wow, bungga. Sa imong karon, today we be pragmatic and make an effort karon to protect sa mga sentiments karon. Sentiments ha? Sentiments. That have developed over the time towards your part karon. So try lang to keep things flowing along smoothly lang. So, make the room for understanding and don't hold to rigid standards sa imong relasyon karon. Para sa imong career naman karon. Karong adlaw is a place for employment karon delivers you a plethora of praises karon the job. So, higher ups are taking notice of your efforts karon and syempre want to see you succeed. Di ba? So, it's recommended that you speak about your personal ambition karon as well as sa imong vision karon for the organization as a whole. Wow, bungga. As a whole. Bangag, whole man, whole bangag. Sa imong pinansa sa imong palawas mo karon adlaw. Today is not the day karon to put your physical strength karon to the test karon adlaw, Secretarios. So na mga minor concerns on the back and the neck aches karon may arise karon adlaw. So people who have passengers and arthritis will experience some discomfort karon adlaw ha. Batay-batay lang mo para sa imong pinansa karon. Kana imong perseverance karon ang abilidad karon rapidly comprehend a situation karon. Nga mao na makatabang nimo to achieve sa imong financial success. So in order to increase your effectiveness and earning capacity, Sagittarius. Wow, bungga. Capricorn. Oy, karon adlaw Capricorn, karon adlaw Lunes Capricorn ha. There's a good shape in connect, learn. To connect, learn, and gather information karon adlaw. Dapat you have to reaching out can bring interesting people into your life. And your distinctive thoughts will come across more clearly lang jud. Capricorn. Sa imong gugma karon, medyo critical karon adlaw, Capricorn na. Kasi you don't let your relationship karon become stifled by stubbornness. Kalang pagkagay ulo karon matay ka. Imong parte karon is not in the mood to compromise. So resulta ni you need to be a lot more patient karon and adaptable para walay problema sa imong gugma para sa imong karga man karon. This is one of those days when you can make significant progress karon sa project karon you've been working on for a while, Capricorn. So it might appear as if you won't be able to complete such a large project karon in a timely manner. Pero if you follow the rule of thumb karon, slowly and steady wins the race, you will succeed. So continue to work on it, Capricorn. Para sa imong panglawas mo karon, ang mga planetary energy karon may cause you to feel tense karon adlaw. So dili 20, dili tag 10 lang, 10, 20, 30 which could lead to disagreement with others. Patabantay lang jud ka. So it is critical for you that you don't harbor grudges karon para makita to find a way to release any bad emotions lang. So, yoga, meditation,
chakra work are all beneficial para nimo karon. Para sa imong pinansa karon. Kanang imong creative mind karon is working overtime karon, so almost certain to come up with a terrific invention karon nga mag-deserve ko to be patented alawa karon, Capricorn. So what good all your wonderful ideas if you can't adequately explain them and communicate them to your audience, you may able to reclaim a significant sum of money karon. Wow! That you never expect to see again. Wow, bongga oh. Aquarius, ako ni ayun ako ni siya. Hoy Aquarius, you are drawn to activities karon that are soothing and reassuring karon Aquarius. So you want to feel more confident and grounded in yourself lang jud. Para sa imong gugma karon, if you're hoping for flawless love Aquarius, don't bother. But not a sister, bother. So ang kanon is movies present kanon an idealized image karon of a man or woman that does not exist in reality. Diba? Sa resulta ni, you must avoid looking for such a person lang. Wala na. Ayan na, kapoy ng gugma, Aquarius. Sinarap ko yun. Para sa imong character mo na, you excel at self-discipline kanon and hard labor kanon, Aquarius. Today, your mental capacity is extremely impressive kanon, dawa. So you can compute and process for more than data than usual. So feel free lang to take on more responsibilities. Para sa imong panglawas magaron today, today kanon na Aquarius, you have to pamper yourself. Ay, pamper. Basta man nga pamper, barato, no, kuhan, wala dyan. Kaya kanina mga stress karon, fast-paced lifestyle karon, work commitments, sometimes tough encounter karon, man yung makalid ni mo sa mga sitwasyon karon in which one has very little time to enjoy life. So continuous involvement lang in a hurried tempo of pursuits will rob you of the notion of well-being. So take a few moments lang today to cleanse your mind. Para sa pinansar karon, every single person you come into contact with nowadays has their own agenda karon daw Aquarius. Fortunately karon Aquarius, this will not result in a conflict if you are aware of the need to be bantay-bantay lang, cautious when interacting with them. So it's not all that horrible to let loose. So naman kay mga resources karon to come up with an inexpensive, if not entirely free, kinds of entertainment para walay problema ang imong pinansyal. Wow. Pisces. Pisces karon alaw your work Pisces is like to be a source of conflict karon alaw Pisces ha. So instead of succumbing to stress in the situation, take a step back lang, slow down. O siyempre, you have to re-evaluate what needs to happen for things to flow more smoothly lang. No? Sa imong gugma karon, in terms of romance karon, Pisces, you should be willing to experiment karon law when it comes to romantic relationship karon. Nga, you're usually worried of putting yourself out there. But today is the day to go all in, Pisces. So, say what's on your mind, trust your instinct lang, and perhaps do something rash for someone you'll be admiring. Wow! Para sa imong character mo na karon, you'll be attending karon a conference karon, seminar karon today to help advance your career karon or educate yourself on a topic karon. So make sure nga you're there to career advancement karon you want to make. Oh, wow! So keep your business cards handy since you will need them. Wow, bongga. Sa imong panglawas mo karon. So it's becoming increasingly easier for you to be yourself karon adlaw, Pisces. Ang imong relasyon karon with yourself is not particularly challenging. But the issues you have been others can be unusual lang. So you have to concentrate lang on your own space. Your relationship with yourself is the most important one you'll ever have. Ana Pisces. And you must learn to value it para sa imong kalipay sa imo. Para sa imong pinansyal karon, Pisces karon. Na yung mga issue karon relating sa imong financial value ko nami arise ha. So living you're feeling anxious lang. Di ba? So it might be intimidating to try to market your service or product or to ask your employer for more money. Pero ayaw ka stress. Do what feels good to you.
You deserve a good raise and an elevation in your finances lang. Wow! So manaman atong kapalaga ng adlaw atong kapalaga sa tambal o di siya pwedeng gamit tong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because if doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong horosko, syempre, alam na, bisag busog pa ka, pass mo ka. Oh, wow. Kalami doon. Busy na doon kayo, Mother Els. Kung sa itong sudan na, Mother Els. Inaut pa nga imo kong binlan. Wala, nag-receive na ko sa canteen, Ni Gloria, ni Mother Gloria Treyo. Di ba, ano siya? Diyan sa Gloria's canteen, nag-receive mo kong paniod to na ko. Isda, kay bawal. Bawal sa acidic na tiyan. Ginoon ko, magbuang ko bayot. Alaan ko na, Ben. Kaya nangaon na sila. Nangaon ng ubadya. Mag-pray. Before kaon na, magkalisyo na magungit. Drink og water para limpyo ang mga intestine niya. Para hindi magkuha na. Tanong kong ito, kada ko, nganga, gano'n ba, Hala, pa di ko mga ngala, syagit na lang ta, pakpak ka na gano'n. Regine! Marino News FM. Pagkalami. Tanaw na ko ba? Mura jugog military ang kong gusto. Mura jugog ko ano ka nang... Ay, ngayon jugog mag-body fit di ay. Akong naong ba? Mura nabatan-on ni tungod sa matcha, sa Skybox coffee ba? Konsensya pa more. Akong naong murag marines pero akong lawas maring. Tay bayot ya. Ulay bayot rin tol. Para pa na sa uban. Ang lawas heaven. Ang naong yuta. Hindi ko lang yan. Ay, feeling. Kutsawan, Huwag yung nangaon na ba sa itong mga sword karinderya, no? Pagkalami yung kayo. O katong wala pa ko, ay ito makainit kayo, no? Magpagupit yung mga tulong mo sa Infinite Salon. Wow, ginawa ko. And barber shop ko kanito. O siyempre, sorry ito sa taas. Sorry, labon wala pa yung ulan. Diba? Sorry ito sa Upper Dulian. Before sa... Uy ka, kang liping wig, sir, liping wig, kaputong kuhan dito, di na, no? Ay, kamang bem na, no? Correct, nasa correct. Uy, nito ba dito? Nakakontang dito sa swimming pool, di ba, katong na ay general nag-birthday dito. Katunay, general nag-birthday dito, wala, nahubog ang bayot na. Wala mito kayo, Canada, na sa Upper Dulian, wow, the Skybox Coffee, sa Rosbat Choy, the Silvian Tumoni, Mami Argent Pardo, Auntie Chan Pardo, yung mga sigbi, di ba pa John siya, di ba, payapin lang ko rin, tinood yun na, no, pagkalami, Jog ka, Jo, di ba, nagkinabuhi, siyempre, sabihan niya itong hearing ka nung adlaw, hearing. Okay, nata, 3,367. Siyempre, 3,335. Wow, bongga lamig yung kayo nito kayo mo na. Inaot mata mo daog na masurtihon mo ka ng adlaw. Di ka na mo swerte na pay ugma. Diba? Na mo swerte ugma, na pay next ugma. Na mo swerte na pay next ugma. Diba? Dagkan pa ka ng panahon. Kung gani, gilabay na ko akong 658, 649, taya ko kay Lucky Pick lang. Wadyo, igawab sa ko numero, kay Lucky Pick lang, God, So, kung Lucky Pick ko na, 658, 649, ang draw gapon, sa Lucky Pick, So, unya, akong salayan, ang babae pick. Babae kay Lucky maguto gapon. Salayan ako, ang babae pick.
Sigurado ba kayo? O pala walay swerte kayo na kay lucky pick man to gahapon. Karon babae pick. Ugma pag resources babae, bayot pick na pud. Sabi ko na Barbie. All service again out na tayo aras mo say goodbye na po ko nga dawa ang sa baas kanginan at tibas kanginan, di ba? Goodbye na po ay mo kalimutan top 20 at 12 Monday karon, di ba? Oh, niyang Colomel Pardo. Og siyempre alaw na heart to kay Papa John. Salamat. Lami dyan ang pasalamat. Mas lami dyan ang nindot dyan ang pasalamat kaysa mangumusta. Okay, pag kinapay na, kumusta na ka? Ang sunod, ana, pwede mo utang. Salamat, Broadcast Operation Supervisor. Walain si Mr. That's for. Og siyempre among station manager, walang gwapito buutan kong gikan. Walain si Dr. Reynolin T. Dahay. Og siyempre among broadcast technician, walain si Mr. Ruben Cute Fajardo. So, ganito say goodbye na po ng adlaw. Sila nung Bisaya, ang tipagkatawas kangina, tigitik sonan. Sila nung Bisaya, the one. Sa akong programa ang katupngan, pero dili malaban. Walain. Ang gitik-gitik pasiaw na Bisaya, dili sa sikat. Nagkakusog na. Ang istasyon ka ng panahon na, walain ang 106.7. Marino News FM. Happy Monday, everyone. God bless us all. Mwah, mwah, chup, chup.